Bugi, Saru Asi Salibata, Sikitara Pavada, Semjinba, Hobidrabadi, Miyanga Kanba Ihoma Sangsin Nabagidama, Sem Sare Haina, Kaksing Bazaar Business Welfare Association, KBBWA, Maikaidagi, Manipulingakta, Section Wat Tamlakli. Ngasi KBBWA Amasung Kaksing Kaitelapun by Imaluki Taupuba Singamasung, Paumi Kambu Amaga, Puna, Kaksing Kaitel, the Kaksing Lamkai Pavagi Lambia Sigi, Hose Oriba Pibam Yangsin Minaraba Tungda, Kaksing Bazaar Business Welfare Association President Yangkom Rajendrana Paumisinda Mataki Wapamasi Pundokibani. Rajendrana Makata Aduna Hai, Lambia Sigi Matanga, Matang Karagi Mamangdagi, Kaksingi Miyamna, Lambia Sigi Pibam Sokle, Lambia Si Semjin Bio Haina, Manipulingak Amadi, Marilenaba Public Works Department, Hanje Hansin Kara Hana Haijaduna Lakibani, Adumapo. Ngasi Pauba, Tabak Oina Mata Pakat Bidana Leire, Salibata Sigitang Marida, Kaksing District Administration Oriba Deputy Commissioner, Marilenaba Department, PWD Assistant Engineer, Executive Engineer Madi Lambia Sigi, Marilenaba Contractor Oriba ISPS Construction Mihut Kauduna, DC Kaksing Rohit Anana, Mayai Tangbal Longduna, SP Kaksing Yauna, DC Kaksing Office Ta Mipam Pantotuna Ngarang November 3 Lambi Saru Asi Semjin Ba Hauragani Haibagi Aset Pathazaba Bibiramki Adubu Laibak Theory Badi Ngasi Pauba Semjin Bagi Thaba Adu Amu Hobiraktre Masina Maramoraga Kaksing Miyamda Khoirang Khoi Saunaba Pohle Kaksing Kaitel Asi Khunja Tere Ki Kaitel Oibana Lambi Asi Yamnamak Maru Oikraba Punsi Lambi Amani Lambi Asida School College Kayagi Mahiroi Sing Mahitamba Chatnabagi Lambi Su Oiribani Sigi Sumatakta Hausi Lau Singu Taubagi Laurok Pantau Oibagi Su Maru Oikraba Lambini Asuk Maru Oikraba Lambi Asi Tha Sigi Tara Pawada Semba Hobidragadi Kaksingi Miyamna Horakpa Ihauda Thorakpa Apafatagi Daita Pomba Manipulingak Amadi Marilenaba Singna Pujagadabani Hainasu Rajendrana Makataki फटकी दायित्व मयाम से मसी मणिपुर सरकार ने पुबिरो हाइदुना कोई कक्सिंग बाजार बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन की माइकैदगी अखोई अमदी कक्सिंग बाजार की इमालुक की अपुन इमालुक की माइकैदगी ngasi अखोइना वाफम मसी प्रेस मीडिया की थ्रू द सरकार द थमजरी Ngasigi Khongsa Duda Saruk Yakibi Kaksing Kaitel Apunba Imalo KKAIL gi President Nomaitem Begabatina Hai Kaksing National Highway 137A Wabagai Lamkai Degi Kaksing Lamkai Pawagi Lambi Asi Tenkang Kayada Sembinaba Hajarabaso Hausik Pawada Sembidabasi Yaning Dabagyakan Bakongja Lakpada Madudi Taita Pumba Marilinaba Madi Manipulingana Pujagadabani Haina Pondoraki Ako akan prajagi akan makugrang chagilin matamdura pada mayana tingbang ngamaro leyan akan chagiladi apa bata taida sarkaran lobby Kaksing Kunyai Lekai Degi retired teacher Naurem Amuyai Mana Khomjelaga Iba Sri Swami Siddhanandaji Maharaj Haina Mingthonba Lairik Amangasi Divya Jivan Seva Sangha Kaksing Ashramda Haunabi Matungina Phongkre Lairik Asi Phongbagi Thara Ama Inat Publication Kaksing Amadi Divya Jivan Seva Sangha Kaksing Ashramna Punna Sindhuda Ngasi Kaksing Jumnang Lekai da Leiba Divya Jivan Seva Sangha Kaksing Ashramgi Mantopta Pangthokre Ashram asigi tha khudingi tang nipanda pangthokna lakpa satsanga ge special satsanga da loinana pangthokiba lairik phongbagi tharamadudha Writers Association Kaksing President Oiriba Retired Jet EO Pukrambam Nimai Divine Life Society Kaksing Ashram gi bona fide member Retired Headmaster Morangtang Mukunda amadi Divya Jivan Seva Sangha Kaksing Ashram gi President Oiriba Retired Chief Medical Officer Chandel Dr. Nomaitem Nandaki Shona Tharam Mapusing Oiki Dr. Nomaitem Nabaki Shona Thoram Mapusing Oiki Ngasi Phongkiba Lairik Adugi Maramda Ningthaujam Juge Shona Wangang Hi Hairi Coalition Against Drugs and Alcohol Kadana Lisang Sitna Ngalingai Matamdagi Nisagi Mayokta Chatharakpa Campaign Saramo Oina Amasung Manipur Kunaida Nishana Piba Zaitheng Singbu Pakthok Chakthok Kanthaminabagi Saro Amo Oina Ngasi Ayuki Pung Nipan Taba Matamda Kadana Sinduna No Magyoiba Academy Awareness Program Kaksing District Manung Channel Leiba Bal Vidya Bhavan Wabagai da Pangthokre Awareness Program asigi thimna
mayai kaba nishana mahiroi kunai da piba saitheng na oiki tharam aduda president member sing oina hijam priyakumar president kada maibam gyaneshwar principal balbidya bhawan wabagai amasung sorokhaibam nina president kada Kaching district committee na oiki Amaromda awareness program asigi resource person na Takhelambam Git Chandra Maitai secretary general kadana oiki JRD Particles Academy Kaching Irengban Lambigi Mapan Chuba Sahigi Sports Meet Kalona Sahigi Cultural Kam Literary Meet Ki Tharong asi loisin kre Thasigi Tangahum de Tarakpa Sports Meet Kam Literary Amasung Cultural Meet loisin bagi Tharamaduda Pukrambam Rajendra Senior Lecturer JRD Particles Academy Athoiba Mitung Amasung Yumnam Anurada Principal JRD Particles Academy na Tharamapu oina saruk yaki ngasi pangthokiba literary meet ki thoram aduda mahiroi singna nat ke bajagoi sei thoram sing utpa masung tongan ba masana kaya da pangthokiba sports meet aduda makong mathang takraba mahiroi singda manasu yen thoki tha sigi tara manga da pangthokadoriba janjatiya gaurav bars thoramga marilena Manipura Han Boyna National Tribal Film Festival Cum State Tribal Carnival 2025 Pangthokadori Hairiba Festival Cum Tribal Carnival asi November 12 dagi horaga 15 phauba Konung mamangda laiba Manipur State Film Development Society amadi City Convention Center da pangthokadori Hiram asiga marilena ngasi Sanjan Thongda laiba Forest Headquarter da pangthokpa pawim phamada Manipur lengaki Tribal Affairs and Hills ki ahenba Thawai Supuriba Additional Chief Secretary Anuras Baspaina High National Tribal Film Festival Cum State Tribal Carnival 2025 se lebak sin matungna pangthokadoriba janjatiya gaurav bars ka marilena pangthokadabani maroina tribal film sing yokhatnaba amadi tribal film maker sing punsinduna afaba maguleba film sing puthonabagi pandamda Hariba Festival Cum Carnival asi pangthokadabani National Tribal Film Festival Cum State Tribal Carnival 2025 asi Manipur lenga ki Tribal Research Institute Manipur Department of Tribal Affairs and Hills na India lenga ki Ministry of Tribal Affairs ki mateng galona Manipur State Film Development Society MSFDS ka kusam naduna pangthoknaba honabani Film Festival go ina lebang asigi state amadi Union Territory mapandagi puna film kulum doina saruk yagani masigi manungda feature film taruk documentary film ani short film taramari amasong animation film amani haiba film singasi English da subtitle pigani loina Manipur yauna saruk yagadaba state amadi Union Territory mapanadudi Maharashtra Odisha West Bengal Assam Arunachal Pradesh Meghalaya Mizoram amadi Nagaland State Tribal Carnival 2025 da isai jagoina singba cultural program utpagi mathakta tribal singi oiba traditional handloom and handicraft ki pothok utpa amadi fashion show yauna makhal kya gi tharam pangthokani phangdokki that is City Convention Center and MSFDS both in Palace Compound. So these two venues will be used parallelly for various events, and this is going to be one of the biggest festival which we had in Manipur so far. Kamengi Lemarok Telaiba Tobasing Sing Kubam da Hikaleka Tambada Miam Saruyabio Haina Lamdamasiki Miam da Apil Toragli Hiramasiga Marilena Ngasi Manipur Press Club da Kumzali Singmapa Hundrani Pan November Tarani Toigi Kamengi Todota Lekidrava Tobasingi Imumanungi Mio Singna Pangtokpa Pagim Pamada Raila Pam Dimbe Shona High Kumzali Singmapa Hundrani Pan in November Tarani Toy Nomaijing Numita Kamengi Lemarok Telaiba Tobasingi Camp Mada Indian Security Force ki combined team amana Camp Adubu language anduna thamlaba matung Kanghaudana Landarakpada Ningthina Sem Saba Nanghodraba Camp Aduda Leiriba Athoba Taruki Manungda Pripa ki founder member Oiramba Athoba Duren Athoba Kabikanta amadi PLA gi Athoba Gambi yauna makhoi ahungi punsi pikhamnaki Asigumba thodo asibu Kamengi lanpham haina ningsingduna Laikhidraba Athoba singam phamda chahi khudingi November 12 da imung manungi miyoi singna hikaleka tamduna lakli Athoba humna laikhidaba si sahi yankai pharakadore mahusagum handaksu lakliba November gi tang 12 gi ayuki pung 3 tagi horaga numidangi pung 3 phawba laikhidraba Athoba hungi phamda hikaleka Haikaleka ki Tharamasiga Marilena Manipur High Court tagi ayabasu lore
हानदी इमुंग मनुंग सागै नातै सिंग थरम असि पांथोक्तुना लाकपनि अदुबो मणिपुर हाई कोर्ट के याबसु फंगलबनिना हंदकसु अथौबा अहुमना यताखिबा खुबमदा पांथोकदोरिबा हाइकल लेकै की थरम असिदा लमदम असिगे मियाम अमदि अथौबा अहुम असिगे लोइनबिरमबा मरुप मपांगसिंगनसु सरुक याबियु फोंदोखि मपांग तिनजरंबा मागा खनजरंबा मयाम नोमतसु मफोंद लागा हाइकल लेकै तंबगी फोंदाव फंगति अदुना हंदकसि कोइना हाई कोर्ट ऑर्डर सि लौजरका खनजरंबा तिनजरंबा मियाम दु लाखना हाइकल लेकै तंबियु हाइना हाइसेट फूड टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर इंटेलिजेंस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की अहम सुबा फाउंडेशन डे की थरम संगाई प्रो ममांग लेकाई दलेबा प्राइवेट लिमिटेड असिगे ऑफिस दा पांगथोखरे थरम अदुदा रिटायर आईएएस आरके निमाई इम्फाल रिव्यू आर्ट एंड पॉलिटिक्स के एडिटर प्रदीप फांजोबम इंटेलिजेंस की बीओडी तखेलंबम सना जावबना सिंगबना सरुक याखी थरम अदुदा 100 आइडिया ऑफ फूड हाइना मिंथोनबा ई बुक अमसु लॉन्च तौखी थौरंगा मरलेना इंटेलिजेंस की डायरेक्टर दयानिधि हुइद्रोमना ngasi launch toriba e-book asi company asigi khangairaba singna chinja ki matanga iba Kindle amadi Amazon da phanglagadaba e-book ni amadi company asida lamdam asigi tongan ba chinja ki lamda leiriba lanai amadi farm singna food safety test tobi khudong chabasu piri haiki कांग्रेस पार्टी ने लेबाक सिनबा थुंगना चथरकपा भोट चोर गदी शोर नेशन वाइड कैंपेन लोइसिंग्रे मणिपुर की मियोय लाख मरी गलिसिंग तरे चनी निफुमाथुना सिग्नेचर कैंपेन असिदा सरुक याख्रे हाइरी ngasi मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी न सिंधुना इम्फाल की कांग्रेस भवन दा पांगथोकपा सिग्नेचर कैंपेन लोइसिंबगी थोरमदा मणिपुर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुंपुदा पांगथोकिबा भोट चोर गदी शोर सिग्नेचर कैंपेन दा सरुक यारखिबा मसिंग पाथोक्तुना MPCC की प्रेसिडेंट के मेघचंद्रना हाई कैंपेन असे युमथोंग खुदिंगदगी सरुक यादुना माइ पाकना पांगथोखि लमदम असिगी सिग्नेचर सिंगासी खोमजिन तासिंदुना इंडिया की प्रेसिडेंट पिसिंगनाबा AICC ना मतम लेपलकलगनी मणिपुर की डाटा AICC दा थाखरे फोंदोखि ngasi थरमदुदा CLP लीडर ओक्रांग इबोबी XMPT मैना XMLA मोरांगतेम हेमंता वाई सुचंद्रा मदि एलरदा किशोरना चिंगबना मरु ओइबा मियोय सिंगमदि कर्मी सिंग सरुब्याखी थोरंगा मरेना XMLA मोरांगतेम हेमंतगी मयेक्ता पुतोकपा इसै अनि फोंदोखि मथंग थीगलकदगी कोइगी ngaraga handasu Rahul Gandhi ji na hydrogen bomb expose toki maduna Haryana sama Tuhan ada method ke asli dan nasi lewat asli dari kau pun apa segi double engine gor लमदम असिगी येलो पुरुप ओइरिबा मैतै सिंगना मनाक नकपदा लेरिबा सिंगदा खुंदा लेताबा याय हाइबसी मैतै सिंगना ममुताना खंगदे अदुबो हौकिबा कुमजाले सिंगमा समापन कुंथ्रानी थोइगी जुलाई कुंदा थोकिबा मणिपुर द्रवा रिजोल्यूशन नंबर 10A की मतुंग इना मैतै सिंगना मनाक नकपा सिंगदा खुंदाबा याय हाइना हराव रौ विलेज डेवलपमेंट कमिटी की सेक्रेटरी नोंगथोंबम फुनिंद्रोना फोंदरकली वाफम असि प्रोटेक्शन ऑफ अवांग लेकिन थबी फॉरेस्ट एरिया हाइबा हिरमदा अवांग लेकिन थबी डेवलपमेंट कमिटी अमदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पुनः सिंगना पांथोकिबा नोमगी ओइबा अवेयरनेस प्रोग्राम अमदा फोंदोकिबनी अवांग लेकिन थबी कम्युनिटी हॉल दा पांथोकपा थरमदुदा नोंगथोंबम फुनिंद्रोना मखा तारादुना तंपाकी मफमदा खुंदारिबा मैतै सिंगना मनाक नकपा सिंगसिंगदा खुंदा लेताबा याय हाइबसी ममुताना खंगबा मथौ ताई मासिमा मणिपुर द्रवा रिजोल्यूशन नंबर 10A 1932 दा मयक सेंगना पल्लिबनी लोयना थोलेबा ऑर्डर असि कनागुंबा अमतना ककपंगमदे अदुबो ब्रिटिश ना पालिंगै इंडिया ना निंगतमद्रिंगै मतमदा थोकलंबा रिजोल्यूशन चिंग्या नकना खुंदारिबा मैतै सिंगना खंगनबा होनदे मसिमा मैतै फुरुकी मांगजबा अमनी अमरोमदा मैतै सिंगना मनाक नकपा सिंग्या सिंगदा खुंदाबगा लोयना सिंगी उमंग योखतपदा चारबा हक लेरिबनी हाइना फोंदोखी थरमदुदा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की साइकोल रेंज की आरओ असलम खान अवांग लेकिन थबी डेवलपमेंट कमिटी के प्रेसिडेंट अमदी सेक्रेटरी अमदी अवांग लेकिन थबी के अहलमन सिंगसु सरुक याखी मणिपुरी यूथ फ्रंट ऑफ असम मैफा जनरल हेडक्वार्टर की मिफा अमंगसी कमरंगदा मैफा की प्रेसिडेंट थांगजम प्रोजेक्ट मिफम मपु ओजुना पांथोखरे मिफम अदुदा असम गवर्नमेंट थोलकपा मणिपुरी लोनबो असम की एसोसिएट ऑफिशियल लोन ओइना सखंगबगी गेजेट नोटिफिकेशन की मतंग
खनरबा मतुंग पाउगी मिफामसु पांगथोखरे थांगजम ब्रोजेना हाइकिबदा मणिपुरी लोनबो असम सरकार के एसोसिएट ऑफिसर लोन ओइनबगिदमा सरुग याकिबा सीएसओ ओजासिंग क्लब एनजीओ मैरा पाइबी इमा सिंह पुनमकना थवाई यावना होनामिनबगी नसिदी महियाले हाइकी मैफागी लीगल एडवाइजर फांजोबम लोकेना हाइकिबदा असम गवर्नमेंट थोलिबा गेजेट नोटिफिकेशन सिदा असम की मणिपुरी सिंहबो चममनबा हेले शेड्यूल अनी की अहम पलिबा सिना अखोगी लोन असिगिदमक अमुसु गेजेट नोटिफिकेशन अमगा थोलखिनी हाइबसु पल्ली अदुना गेजेट नोटिफिकेशन असिना मपुंग फाबो ओइद्री अदुना मैफाना लेबाक मियामदी ओजासिंगा पुना फामिनदुना कुपना खनरबा मतुंग असम गवर्नमेंट का अथुबा मतमदा वारी छाननबा होनरगनी हाइकी केरला तमिलनाडु अमसुंग कर्नाटका सेंगदबा साउदर्न रेलवे की अहानबा इंटरस्टेट सेमी हाई स्पीड प्रीमियम सर्विस एर्नाकुलम केएसआर बेंगलुरु बंदे भारत ngasi प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लमथाखरे कोस निपान योइबा ट्रेन असना केरला तमिलनाडु त्रिशूर पलक्कड कोयंबटूर त्रिपुर एरोप अमसुंग सलीम हारिबा सिटी सिंग असि फाउदना सेंगनी ट्रेन असिगी शेयर कार सीट ना लुपा लिसिंग अमसुंग मौद्रा मंगा अदुगा एग्जीक्यूटिव क्लास सीट ना लुपा लिसिंग अनि चनी मरपुमापन ओइगनी हाइरी जम्मू एंड कश्मीर की कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की लाइन ऑफ कंट्रोल लांचिंदुना चंगलकनबा होनरंबा टेररिस्ट अनि आर्मी ना कातुना हाटख्रे श्रीनगर बेस्ट तौबसिना कोप्स ना हाइकिबदा नवेंबर 3 इराई नुमिता कुपवाड़ा की केराउन सेक्टर दंगमखै लांसिंदुना टेररिस्ट खरा चंगलकदौरे हाइबगे इंटेलिजेंस के अकंगनबा पावमा फांगबदगे आर्मी जॉइंट ऑपरेशन अमा चथखिबदा टेररिस्ट अनि अदु कातुना हाकिबनि हाइरी सानबगी पाउदा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्सिंग न सिंधुना एसोसिएशन से प्लेग्राउंड चथरिबा सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग 2025 की ngasi sanakibा हानबा मैचदा एसएफसी सोराना एमवाईसी वाइखोंगबो पंजल मापन अमदा माइथिबा पिखरे एसएफसी सोरागी पंजल सिंगदु जर्सी नंबर 9 रियाज खाना मैच के मिनट 3 कुमापन फासाब लोइबगी मिनट 35 अहापा मिनट अनि अमदी मिनट 58 जर्सी नंबर 11 नवाज पठाना मिनट 13 अमदी 53 जर्सी नंबर 10 इफान नवाज खाना मिनट 10 अमदी कुलुमदोय अमदी जर्सी नंबर 16 युनासना मिनट 35 चनखी अदुगा एमवाईसी वाइखोंगी पंजल अदुना जर्सी नंबर 6 टोनथांगना मिनट 94 चनखिबनी सेकेंड डिवीजन सी ngasi sanakibani suba मैचना वाईजीसी लांगमैदोंगना पीवाईसी कैरकपो पंजल अमसिनोदा थोइख्रे YGC लांगमैदोंगी पंजल अदु जर्सी नंबर 10 मैतै सनाना मिनट 38 चनखि पोलिस्टार कॉलेज हियांगलम ओबगाइन सिंधु थरिबा एकपम प्रताप सिंह मेमोरियल मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज फुटबॉल मेल टूर्नामेंट 2025 की ngasi SWC ग्राउंड कैरेक्टर सानकिबा हानबा ग्राउंड के मैच दा वेस्टर्न कॉलेज ना मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बो पंजल तरु अमदे थोइख्रे वेस्टर्न कॉलेज के पंजल सिंह अदु जर्सी नंबर 7 एस अजित कुमार ना मैच के मिनट 3 जर्सी नंबर 18 के विश्वामित्र ना मिनट 22 जर्सी नंबर 11 मोनेक्स के ना मिनट 93 यांखैनिथोय अमदि यांखैनिपान अदुगा जर्सी नंबर 10 एस मोक्शन ना मिनट यांखैदा चनखी MIT के मतंगारा पंजल अदु जर्सी नंबर 14 नेपो कामैना मैच के मिनट यांखैमा ngada चनखिबनी ngasi सुबह ग्राउंड की मैच ना खा मणिपुर कॉलेज कक्सिंग ना मणिपुर यूनिवर्सिटी वो पंजल 3 सिनोदा थोइखी खा मणिपुर कॉलेज कक्सिंग के पंजल सिंह अदु जर्सी नंबर 17 एम देवराज ना मिनट 32 कुनमरी अमदि 39 जर्सी नंबर 10 के सिटल ना मिनट 38 जर्सी नंबर 9 एस लेसेम्बना मिनट 52 जर्सी नंबर 26 W सीनियर्स ना मिनट 34 अमदि जर्सी नंबर 20 SS जुपिटर ना मिनट 34 सनखिबनी ए प्रताप मेमोरियल MU इंटर कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी ngasi ahum suba ग्राउंड की मैच ना पोलिस्टार कॉलेज ना बीरमंगल कॉलेज को पंजल अहम अमदा थोइखी पोलिस्टार कॉलेज के पंजल सिंह अदु जर्सी नंबर 11 एस मालेंगान बदा मिनट 19 जर्सी नंबर 5 W सातो बदा मिनट 34 अमदि TS विल्सन मिनट 35 चपदा चनखी बीरमंगल कॉलेज के पंजल अदुना जर्सी नंबर 12 M सुंदर ना मिनट 35 दा चनखिबनी All Manipur Football Association Ampha Sector Headquarter BSF CI Operation Manipur Anina Kusam Naraga Puna Team Taran Twina Group Maritona Kaidotuna Lamlong Tongkong de Leba Artificial Top Ground
lamlong thongkhong da laiba artificial turf ground da thasi amadagi hoduna tharakiba Said Deepak Singha Kham Memorial Ahamba State Level Under 15 Boys Football Tournament 2025 ki mapu Nesu Khurai no oiba ngamkhre ngasi tournament sigi final match oina Nesu Khurai amadi Pandam Jarangpat anina akan balamba tawnaduna sanakiba match aduda Nesu Khurai na Pandam Jarangpat pu panjal ahumani da maithiba piduna tournament sigi mapu oiba ngamkhibani loina winner oikraba Nesu Khurai ki team da trophy amadi seloina lupa lising kuntra amadi runner oikraba Pandam Jarangpata runner trophy amadi seloina lupa lising kun piduna sanaroi sing puning thawatki All Jiriba Sports Association Asana Sinduna Jiriba High Secondary School ki playground da team tarana saruk yadun sanariba ahan by NG Rajan Singha Memorial Mini Boys Under 13 Football Tournament 2025 ki ngasi sanaki baroiba preliminary league round match da Isel Club Dibongna UPCA Usatholbu goal mari amada maithiba pikre pre-quarter final knockout match ki ahanba match thasigi November tang 13 gi nungtil pungani makai taba matamda Yawal Club Sampanagar ga UPCB Usatholga sanargani anisiba pre-quarter final tang 12 gi nungtil pungani makai taba matamda Sonapu GPSAB ga Isel Club Dibongga sanagani Hauzerai bada maroy pa mukana thamjari Numit mangani jathagadaba Manipur International Textile Expo 2025 ngasi Manipur gi Governor Ajay Kumar Balana hodokre Manipur Kunaida Nishana piba saithengi matangda awareness program pangthokre Manipurda ahanba oina National Tribal Film Festival cum State Tribal Carnival 2025 pangtholagani Loinana Prime Minister Narendra Modi na Ernakulam ke SR Bengaluru Bande Bharat train lamthakre Ngasigidi paudam pijaba matanga solution jare miyeng tabiri basingwa amukana krumjari